More je od svih naših nadahnuća nepromijenjeno od početka svijeta. S njime su potopljene naše starine, isprepletene spone sa nedokučivim u njemosti olovne vode i tom prizoru se nadimaju bijele ptice. U moru su sidra umornih lađa i njihovih ribara koji u bijegu od tuđine svijeta pate i na pučini u moru se skriva mrak prepun riba i čezne tišini. Upravo tako poetično piše Ana Marija Milat u predgovoru izložbi koja nosi jednako poetičan naziv More je nebu druga obala, a koja je ovih dana otvorena u prostorijama Francuskog instituta u Marmontovoj ulici. Autori izložbe su članovi udruge Art More, u čijem već imenu nazirete njihovo primarno slikarsko nadahnuće. Tko su oni i je li i njima more druga obala ljepšeg života, a i nešto o samoj izložbi, Ivani Vukas ispričao jedan od autora i predsjednik udruge Rudi Milat. Likovna udruga Art More osnovana je prije godinu dana. Udruga se bavi promicanjem mora, odnosno mi smo svi ljubitelji mora i to izražavamo kroz slikarstvo. Na našim slikama su razni motivi mora, brodovi, krajolici, a imamo i umjetnički nakit, to su biseri mora, odnosno to je nakit od kamena i srebra. Inače, naša udruga, mi smo i genetski povezani s morem. Recimo, meni je djeda bio kapetan, barba, nažalost pokojni kapetan, i tako da smo svi u obitelji vezani, osim slikarstvom, vezani smo i po ovoj pomorskoj liniji. Što se tiče same udruge, imamo 10-ak članova, a sve nas povezuje na ta nit, a to je more. Naša izložba zove se More je nebu druga obala, zato što je to jedan glavni motiv. Inače, udruga je imala prvu izložbu u dvorcu Vituri, u Kaštel Lukšiću, u 3. mjesec, ona je bila prva važna izložba, a ona je prva značajna izložba u Francuskom institutu. Ta izložba je otvorena 3. a traje do 22. Članovi udruge su sljedeći, recimo Dubravka Vojnović, najstariji član, ona radi krajolike, radi u akriliku, ima masline, ima razne motive. Petar Bikić, on slika šampijere na jedan zanimljiv način, teksture. Ugrin Branko koji radi jedan hiperrealizam. Ana Milat radi kolaž i to je motiv Gospa, znači počela je od Gospe Poišana i to ona je zaštitnica naše udruge i ona to radi u mozaiku. I evo, kao mene, ja ću staviti sebe kao zadnjeg, Rudi Milat, imam razne motive, brodovi, masline, rekompozicije, znači to su pretežno stvari vezano za pomorstvo, imamo glave, odnosno portrete poznatih osoba, a tu se ukomponira brodić, crkvica, jedrenjak i to je jedan rekompozicija. Inače moram naglasiti da sam završio za profesora likovne kulture i jedan predmet bitan u ovom dijelu, diplomirao sam u klasi profesora Petra Jakelića. Volio bi da ljudi dođu, prošetaju Marmontovo i da pogledaju našu izložbu. Imamo i neku ugodnu dalmatinsku glazbu. Naslov je, rekli ste, More je nebu druga obala, more je glavna nit. Na koji način vas ono fascinira? Što je to tajanstveno i tako poželjno kao slikarski motiv more? Pa more je kroz naše slikarstvo, a i vanka, jedan od glavnih motiva, pogotovo u našem podneblju Dalmacije, gdje je more jedna vječna inspiracija. Vi znate da i kroz festivalske pjesme i kroz poeziju i tako dalje uvijek je more. A nas more inspirira iz samog pogleda ko ide na more, ko ima brod, da li je to krajolik, da li je to jedan mali brodić, da li je to jedrenjak, da li je to neka maslina, a blizu je more, sve to je jedna neiscrpna inspiracija. A gdje vi najdraže slikate? Gdje vam je najljepše mjesto za slikat? Negdje u prirodi ili u udobnosti svog ateljeja? Pa čujte, danas većina slikara radi u ateljeu, međutim, onaj jedan stari način da slikar stoji ispred nekog krajolika, ima štafela i to je danas rijetkost. Kada bude neka prilika, ja se nadam, za neku slikarsku koloniju ili kad budemo sad išli na Bolu, mi ćemo vjerovatno barem snimiti neki zanimljiv motiv,
pa ćemo na osnovu toga dalje razraditi neki svoj doživljaj. I evo, kad već gospodin Baki nije mogao ostati, možete li vi učiniti tu uslugu i predstaviti te njegove rukotvorine? Pa on je naš član i to mi je zanimljivo šta on od kamenčića oblutaka koji izvadi iz mora napravi neku priču i spoji malo sa srebrom i od toga napravi da li jedrilicu, da li neki prsten, da li evo neke stvari koje su vezane za more i tako nastaje jedan umjetnički nakit koji je van one klasične proizvodnje, znači svaki taj komad je unikat. Ja ovdje vidim srdele nagradele kao naušnice. Pa to je njegov proizvod isto povezan s morem i s nekim našim druženjem, obično druženje uz gradele i onda on te i naušnice i ogrlice radi te gradele na kojima je riba, a može biti i neke druge stvari. Znači motivski je povezan s vama čvrsto. Je, i to je nama poveznica. Evo ovim putem želim kazati da nam članovi su dobro došli koji imaju smisla, znači umjetnička fotografija isto može biti jedna umjetničko djelo. Otvoreni smo za članove koji rade u raznim tehnikama motivi mora, a i recimo neko ko modelira recimo ne one jedrenjake standardne nego nešto u vezi ekologije, znači komad drva, kamena, da od toga nastane jedan mali brodić ili nešto slično.